Talo falava o tala mai Australia le Radio Samoa. E tō tolu nei tamai te lalo i fo le 5 tausanga le mātutua o lo tau fia umai le whare mai na ua awese ina mai se fale na mui me le pone le asona nafi. Tolu se fulufu i muna ngā rurue le tape ino le afi le fale le whaitua Sydenham i me le pone, pa mena o lātou lawe i mai eita mai tia tō tolu e lalo umo le tai 5 tausanga le mātutua a velo le whare mai ni tūlanga tinga ina. Uri te mai le nai news e tāne le sfutasi le pōna pō ua pēle afi, sa iei pēle tine i mui leno whanga i whamautua saunga le mū, a o se pepa o whamtaranga me le Victoria Police le so, wa tā waina susunu le tangata le fale, mai talitonwina o lo whaiana i eisu suenga. Wangi ngā fo i di pote fōringa i le iai mātua tamaiti le fale le temilea, pe ta i lo tā ria le ripoti le tamai o le whalabulawe pe a mae a le suenga o lo whaiana i a leo leo. O lo iai whaatua i whewa i ngā trains i lea so i sini, ma ua whailua nisi o ngā ruenga ri pēr mana o mia wawe no whaatino i le station i Central. Whaalau i lunga o pengata whailangi le Sydney Trains, se ata ua whailua i se tasi o vaenga ua whaileanga ino le rail, ma whautua i nai le tula i mai o whaatua i whai ngā malanga. Whailua la whautuanga mo whai ngā malanga i le Inner West, ma Leppington, le anga i le malai waalele ma Bankstown Line, vai mai le Transport for New South Wales e tā ua, le ngā ruenga o fia whaia mōle saunga le mua tangata whemalangai, ma ua vai ia fwoi ma le tumutumu le tele stations i tangata whemalangai ia mai se le tuai i le whaasolonga o whai ngā malanga. Vai mai pēo o atu le tō 5 tangata na oso whaia se ali e tolu se furu fitu tausanga, sa asabari ane i se paka i Queensland le tai awa na leila, ma ua whailoa ia le alata i vai tinga ina manuanga o le tangata, sabari ane le Dixon Park i Morayfield, malana wila, ai le taina le lua le waweao ai oso whaia i la tau e pēona tā ua. Wa mtaranga lea mai leo leo, ta ua le ripoti na maua muni ane le na uspa ia i whafuano se taulanga whatau, i le whaitula walea ma aveiro i le wharmai e tinga ina. Wa amata le suenga leo leo matalo sanga ina nisi e sira piesa whamataranga i le nei oso whainga i a whisota iane. E iei fwoi le tangata wali putia mai na mariu le malaiwa lele po le domestic airport i sini le vaenga iei le train ma ua whaanga soro i nei marasu e ngā leo leo. O le 7 News wala tau li putia na wala wane le soswani whaapapave le no whanga le train i le malaiwa lele lea ai le itaina le sifurtasi le pōna pō i le ua mata pongia le na fia. Whaatino e le ngā ruenga la vea i a paramedics peita i le imanuia ma mariwa i lawa i le no whanga. Wa tā ua talitonuina pe amare tolu sfuta usanga le matua, ma lo whaataria e ngai wha mautu waipo o ai tonu sia tangata, e le mailoa le mafua anga le mariu. Wa whaamatu mai e whainga malo le stete ni sa welese se fuafuanga whaatatia, ia whaititi ai le o tauta o plastics i le tolu sa furu pasene, pe a o le tausanga fōru a whiru sfumarima. O le awa ai ai fo i masuinga i pisi nisi po cafes, e le whaatino ai nai o le fuafuanga. Whai mai e nā o le se furu whapasene o le valusera wiwa suta si awhetane o pepa i ila po plastics i New South Wales nā au ina i le lua awherua tolu sa mawhai o na toe whaonga ina, recycle. O lalo la o le whainga fōwe pe o na fōla sia mai o le a whaonga ina i e whare enga mawhale uloa mo le ngau sia o tau mawha i pue mawhai o na toe whaonga. Nda winga o ai te mai ngau sia mai le plastic o le a ave sea uma vai mai le minister se o manga Penny Sharp se i vanga na lava o matua i ave sea mai le plastic o loo iei pēr le se o manga e ono o atu i le tausanga e rua afe lima se fulu o tele atu pepa i ila i le sami na ilo ia. Tala ia le Radio Samoa wala whaafunga mai le amtanga fo le nei vai aso mo se si whapoponga tai au manuia ngā nuenga o le awhenga iai.